අඳුරා තියෙනවා එක් ලකුණක් ලැබෙනවා මුලකලස් තමයි මුලකලස් සංඛ්‍යාව ලකුණු මොනවාක් පාවිලා සුපර් චැලෙන්ජර්ස් කණ්ඩායමේ පළවෙනි පන්දුවර සම්මෙද්දී ලකුණු 3ක් ලබා ගන්නවා සුපර් චැලෙන්ජර්ස් කණ්ඩායම. මා භාරත කණ්ඩායමේ සංජය සුදානම් සුපර් චැලෙන්ජර්ස් කණ්ඩායමේ ලකුණක් පඳාව මාර්ගනවා එම ලකුණක් ගන්න ලකුණු 4 දක්වා යනවා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ජලාසර සින්න පරබන්ද කිඩබිඩි නිරතට කම්ලෙස සංවිධානය ඉල්ලා සිටිනවා ජලාසර සින්න මෙගින් කිඩබිඩි මීටර යන ඉල්ලා සිටින පන්දු රකින්නට අපහසුතාවයක් සිදු Mulakan sankhya lakukan atas paling lagi. Kita challenge kandang mulakan atas tanggung. Lakukan dua hari. Supaya challenge kandang. Mengenai panduan yang sudah namanya. Asli sudah nam. Mengenai panduan paling panduan sudah. Jadi orang sadhana menawat. Lakukan kebalan supaya challenge kandang melakukan sangat melakukan sangat lakukan bahat pun bahat yang hilang kan Palu pandu, baik pandu ala sederhana, tak mau dilihat coba dengan palu. Partai pandu, ikhlas coba tadi maruano. Bahan namanya. Ikhlas coba tadi maruano. Itu pandu ya. Good. Awat pahat lakukan apa benar? Melakukan tanggung paling panduara sana dilakukan pahat dapat lagi. Punya turun dalam badia. Ini mai ya. Bowling. Berani di sini tumbuh dalam bowling ada yang macam ni, all match. Nampak terus. Lakukan hatra, kamu sih lakukan hatra. Di mana otak tadi? Waktu ada itu. Aku ini mana dengan kau lakukan kelak berapa? Pelanggan pandu hatra tu le. Lakukan nama akla bagat itu jadi kirim senda awasana panduar parian sudah rawan ni. Milangga. Pandu hatrat tu lakukan nama akla bagat itu jadi kirim senda. Sama satu yang pandu ay bagi nama tu ni adalah para dari amat ketusan nama. Pandu tu lakukan nama jadi kirim senda itu amat apa silap ya nama kita itu lah. Ada bilang ke para baik sama daksa pandu itu lah. Pandu tu lakukan nama kau say jadi kirim senda. Apa sulat tak anda mesti ini Mahabharata legenda. Pasti anda jadi berapa?
ලකුණු 4ක් ලබාගත යුතු කණ්ඩායම් දෙක සමතත්වයටපත් වෙනවා. ඉතාම දක්ෂ පන්දු රැකුණා. ඉතාම දක්ෂ පන්දු. චැලෙන්ජර්ස් කණ්ඩායම මෙතන විජයග්‍රහණය කරනවා.